Dobar dan, poštovani slušalci. Danas imamo dva ekskluzivna telefonska razgovora sa predstavnicima i rukovodećim ličnostima dve zaraćene strane u trenutnom konfliktu. To su predsjednik Rusije Vladimir Vladimirovič Putin i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prvo smo zvali predsjednika Putina, ali smo dobili Zelenskog. Predsjedniče Zelenski, nadam se da nas čujete, neću da vas zadržavam dugo, znam da ste pod pritiskom, što dronovima, što rječnikovima i tako dalje. Upravo sam ispratio evropsku delegaciju predsjednika Nemačke, Francuske i Britanije, koji su dali podršku. Idemo do kraja, ne odustajemo dok se naš zahtev ne ispuni. Baš me to zanima. Vi tvrdite da ste za mir i za prestanak ratnih sukoba, jer dok mi pričamo, ljudi naravno ginu. Zašto onda ne prihvatate predlog predsjednika Putina da sednete za pregovarački sto i da dogovorite primirje? Zato što će nas opet prevariti. Ne dolazi u obzir razgovor dok se ne prekinu ratna dejstva. Mora najpre obustaviti napade na našu zemlju da bismo mogli da počnemo razgovore. A zar ti razgovori nisu preduslov za mir? A vi odbijate da razgovarate. To ispada da vi ne želite mir. Vi ne razumete situaciju. Ne možemo da razgovaramo dok nas tuku po položajima i dok naši vojnici ginu. On mora prvo prekinuti da nas napada da bismo započeli razgovore. Jer vi možete da pregovarate sa onima ko vam lupa šamare dok vam lupa šamare. Dok prvo ne prestane da vas udara. Aha, shvatio sam poentu, hvala na razjašnjenju. Znači, ja jesam za razgovor i prihvatam Putinov poziv za sastanak u Turskoj. Razumem, hvala. Evo, ovoga časa mi javljaju da na drugoj vezi imam predsjednika Putina. Hvala vam za razgovor, predsjednik Vladimir Vladimirovič. Halo. Da li su mi prebacili vezu? Ja slušam vas sve vreme dok ste razgovarali sa Zelenskim. Odlično, ne moram da ponavljam. Čuli ste šta je rekao vaš imenjak. Vi samo treba da prekinete dejstva na terenu i on će sesti za pregovarački sto. Ja ne vidim šta je tu sporno i zašto vi to zapravo, zašto ne pristajete na to. Mi nismo toliko naivni da ne vidimo šta se iza toga krije i nećemo dozvoliti da nasjednemo na zahtev prevaranata. Možete li mi, molim vas gospodine predsjedniče, da mi razjasnite šta vi zahtevate? Očen rado, mi tražimo da se prvo sesti za stol pregovarov da bismo dogovorili premirije. Kotore ne garantira... To znam, nego zar nije logično da prvo prekinete sa ratnim dejstvima, pa onda da sednete za sto da pregovarate o primirju? Zašto vi na to, da kažem, ne pristajete ako to vodi očigledno miru? Ja pokušat ću da vam objasnit delikatnost naše pozicije. Mi ne verujemo u Zelenskog, jer kada bismo obustavili vojne operacije da bi vodili pregovore, on bi taj predah iskoristio da dovuče još oružja sa zapada, pregrupisao bi svoje snage, odmorio bi ih i spremio za nove sukobe. I dok bismo mi pregovarali, oni ne budete sedeli skrštenih ruku, nego bi dobili na vremenju da ojačaju i mi bismo možda izgubili oblasti koje već držimo pod svojom kontrolom. Pritom nema garancije da ćemo postići dogovor. Ja takže smatram da Zelenski ne hoće mira, već samo hoće da dobije na vremenu i da pokuša da povrati izgubljene teritorije. Razumem. Вот почему mi ne možemo dopustiti prekid, jer smo blizu pobjedi i kraja rata u kome Ukrajina mora da kapitulira kako bi uspostavili mir.
jedinstveni način je da Zelenski sedne za sto i ako se postignu dogovori o primirju, mi ćemo obustaviti akcije vojni. Вот так mi i vidjeti da li mu je zaista stalo do primirja ili njet. Eto sve to kod mene. Sada me čeka razgovor sa prezidentom Brazila. Izvinjavam Hvala se. gospodine predsjedniče, sada mi je u potpunosti jasno zašto držite svoj stav. Eto, čuli ste predsjednike Zelenskog i sada Putina koji nam je razjasnio u čemu je pad pozicija mirovnih pregovora. Hvala na pažnji i do idućeg slušanja vas pozdravljam. Don't